Muraho mwese, nitwa Padiri Yohani Bosco Mihigo, ntuye Buenos Aires muri Argentine. Nshyigikiye kandi nzitabira imyigaragambyo mpuzamahanga y'amahoro izaba ku itariki ya 20 Werurwe 2021. Impanda mpuruza yavugijwe na Madame Ivona Idamangi ryamugwiza narayumvise. Uwo mubyeyi ufite imyaka 42 akaba mama w'abana 4 yatawe muri yombi na leta y'u Rwanda, nyamara mu by'ukuri ararengana kubera ko yamaganya akarengane kagirirwa abaciye bugufi, akavumira ku gahera ihohoterwa rihonyora uburenganzira bwa muntu, akamagana ubwicanyi bushingiye ku mpamvu za politiki, agasaba ko imibiri y'abazize jenoside itatandikwa nk'ibicuruzwa, akabaza impamvu umukuru w'igihugu atagaragara mu mirimo ye. Ivona Iryamange akwiye gufungwa. Oya, Ivona ntakwiye gufungwa, nafungurwe. Ndahamagarira buri wese kuzitabira imyigaragambyo y'amahoro isaba ko Ivona yarekurwa. Murakoze. Bonjour, je m'appelle Gladys, j'habite à Lausanne. Le 20 mars, je participe à une manifestation pacifique. Pour moi, ceci est vraiment très important parce qu'il y a moi-même la chance d'habiter dans un pays où la démocratie ainsi que le respect des droits de l'homme sont fondamentaux. Je ne peux que m'indigner face à l'oppression que subissent mes compatriotes au Rwanda dès qu'ils expriment leur opinion. Et je ne peux que exiger que Kagame, que le gouvernement rwandais ainsi que le FPR soient traduits en justice pour les crimes contre l'humanité qui sont commis, qui ont été commis depuis 1990 jusqu'à ce jour, que ce soit contre le peuple rwandais, mais aussi le peuple congolais. Merci. Bonjour. Muri kumwe na mama Christina ukomoka muri leta ya Texas. Naje hano gushyigikira imyigaragambyo yo gufunguza Idamangi. Uriya mama naramukunze cyane. Ni umumama watweretse ko ashiritse ubwoba, ni umumama watweretse yuko kuvugisha ukuri ntako bisa, kandi ni umumama watweretse ko natwe abamama dushobora guhaguruka tugashyigikira bene wacu, tubwiza leta y'u Rwanda ukuri. Mufungure rero Idamange asubire mu muryango we, asubire mu bana be, no kwita ku rugo rwe. Iyo tuvuze Idamange tuba tuvuze benshi. Nituvuga Idamange mujye mumenya ko ari we lo symbole, niwe kimenyetso gifatika cyo kuvugisha ukuri, niwe kimenyetso gifatika cyo guharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu. Ubwo rero ahagarariye benshi bafungiwe ubusa, navuga nka Paul Rusesabagina uherutse kuba kidnappé agafungirwa ubusa mu Rwanda, ndetse na Bamushayidi n'abandi ntavuze, na Kizito Mihigo tutaribagirwa urupfu rwe ko rudasobanutse kandi kugeza n'ubu akaba nta butabera arabona. Ubwo rero dushyigikira imyigaragambyo, tukaba dukangurira n'abanyarwanda bose aho bari hose kudufasha kwinginga guverinoma y'u Rwanda guha abantu ubutabera no kubahiriza ikiremwa muntu. Murakoze, harakabaho u Rwanda. Maart houden we de global protest om Ivona Idamange te steunen. Wereldwijd zullen bezorgde burgers de straat op gaan om aandacht te vragen voor de moedige moeder van 4 kinderen, mama Ivona Idamange. Mama Ivona Idamange heeft zich uitgesproken tegen het structureel onrecht in haar land Rwanda. Een structureel onrecht dat wordt veroorzaakt door de repressieve autoriteiten in Rwanda tegen haar eigen bevolking. Nederland hecht grote waarde aan eerbiediging van mensenrechten. Wereldwijd. We kijken niet weg voor de repressie, agressie en oppressie door de Rwandese regering tegen haar eigen bevolking. Op 20 maart 2021 staan we in Den Haag om steun te betuigen voor deze moedige moeder van 4 kinderen, mama Ivona Idamange. Doe mee en zeg nee tegen mensenrechten schendingen in Rwanda.
Umugoroba mwiza kuri mwese. Amazina yanjye ni Mugeni Christine, nkaba ntuye mu Bubiligi mu mujyi witwa Anvers. Nanjye nkaba niyemeje kuzafatanya n'abandi banyarwanda aho bari hose mu isi mu gikorwa kizaba ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu. Igikorwa kizaba kigamije kwamagana ifungwa rya Madame Ndamage wafunzwe mu minsi ishize azira ukuri, kandi uko kuri ariko twese nk'abanyarwanda dukeneye kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bugaragare mu gihugu cyacu. Murakoze. I'm Pascal from Perth, West Australia. On the 20th of March, I will raise my voice in the global support for Yvonne Idamange and against the injustice of the Rwandan regime. Yvonne Idamange called us to raise our voice and fight for change in our country. The Rwandan government put her in prison for speaking up for Rwandan people. As she fought for our family back home, now it's the time for us to stand up and use our voice to fight for her release. Nitwa Delphine Mutuyimana, mu gihugu cy'Ububiligi. Nzitabira imyigaragambyo yo gushyigikira Idamange Iryamugwiza Yvonne kubera ubutwari yagize bwo kuvuga ibitagenda mu Rwanda. Twese duhaguruke dukore nka Idamange, duharanire impinduka mu Rwatubyaye. I'm Daniel Sengimana, staying in Johannesburg in South Africa. I'll be marching with others on the 20th of March 2021 in support of Idamange Iryamugwiza Yvonne. We are asking the government of Rwanda to release Madame Yvonne Idamange. Idamange was arrested unlawfully. She did not commit any crime. She only spoke her views toward wrong and tough decision imposed on the Rwandan people during lockdown due to COVID-19. Release Idamange and the other politician prisoners like Paul Rusesabagina, who's also unlawfully arrested. Nitwa Jeanne Mukamurenzi, ntuye mu gihugu cya Norvege. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2021 nzitabira imyigaragambyo yo gushyigikira Madame Idamange Iryamugwiza Yvonne. Muzaze muri benshi, twamagane akarengane, twamagane igitugu kiri mu gihugu cyacu. Dusabe ko Madame Idamange Iryamugwiza Yvonne kimwe n'izindi mfungwa zose zifungiwe ubusa zafungurwa, maze hakimakazwa ukwishyira kwizana mu gihugu cyacu, demokarasi kaganza. Muzaze mwese. Murakoze. Nitwa Mireille Abiwe, mba muri Edmonton, Canada. Ku itariki ya 20 Werurwe nzifatanya n'abandi banyarwanda ku mpande enye z'isi kwigaragambya. Idamange Iryamugwiza yatangije revolution, tukaba tuzayikomeza ndetse tukayigeza ku ndunduro tuvuganira buri munyarwanda wese uri mu karengane. Murakoze. I am Ambrose Nzeimana. I live in the UK. People free themselves. Idamange Iryamugwiza Yvonne, a single mother of 4 children, from her home in Kigali, realized that fact. On February the 15th, out of empathy towards her compatriots' suffering, she called for a humanist and national revolution to end the misery that her fellow Rwandans have been experiencing for far too long. On March the 20th, I'm joining a global protest of Rwandans. We are determined to seek a better Rwanda until we see an end to the current oppression and denial of humanity to our brothers and sisters back home. Please be with us on Saturday the 20th of March and the days ahead. Search Ensemble Mobilisons-nous on YouTube for more. Thank you. Nitwa Ndwirabandi Abdallah, ntuye Buruseli mu Bubiligi.
tariki 20 z'ukwa gatatu 2021 nzitabira imyigaragambyo yo gusaba irekurwa rya Madame Idamange Ryamugwiza Yvonne n'izindi mfungwa zose za politike zifunzwe zizira ibitekerezo byazo. Turifuza ko u Rwanda rwaba igihugu kigendera ku mahame ya demokrasi, cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho umunyarwanda afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo atekereza nawe umwishe cyangwa ngo amuhutaze. Murakoze.